Ka Maulundia Presbyterian Lower Primary School mentak sengi kasi tarik ubanai April 2024 kalala ban penhap perdano ia ke annual sports meet kebasan jongka ha kebahagian ke sengi la yo banai ki kusnam segi kena school ki balala ban job ha ki babun ki jingi lekai ki bala penlong ha ke school ka balong ru nak banta jongki kena school kat kum ka jingdon karta jongki. Now we'll go to the next and 4 to 5. Come to the top. What's your prize? Benjamin Gabo from 2 to 5 years race for the girls. Kenapa ini from Blue House? Then we'll come to the 5 to 6 years. Nami Bantay. Nami Bantay. One. Hakane kesngi la wan ru ban sakhi dau MLA katha nyuba Jason Saukumi Maulong haka jingi don lang ki dekhot jong ka managing committee jong ka school ki ba kentup ya utemen basan D Rani utemen basan FJ Mairom utemen basan S Maulong nang ta ki nong hikai school lembat kiwe kentup de ya ki khna school hakane ka school ki don hadu sangut ki nong hikai bat khandai pongut tam ki khna ki ba kentup nadu ka class nursery hadu ka class 5. Ay juga, nanay sengap di kaigan jing dong kam hapaki lapet skau kini kim member jong managing committee. Jing trace dong jongi teman besan rani mar ima iru ima trace tay tingi kenduk nak pos kapor. Skau hanga mar ong ba kali jing trace dong ia melemo kam dera. Dega jing trace dong fiat ah jing thakti teman besan rani mar play ini mai i Priyo ya kini ka fencing. Nga uditang tao nung recommend, inong budin, inong mare, inong bayat serum sileng. Dito mabasan. Tapi melaban lang. Nga try ya kini yung umaspo. Pola tayo kini ka scheme. Yo na po ka hat po siya na sa ADF. Chimita Rural Development Fund. Tingangit ba kata ka jingarap nga ada ide ibarat ngangit pada ayarap na mutaka jingdong kanamta ya kini ka fencing jong school. Maka jingdong lengkat jonga bakan di school kamdeng makakutang hak tu kasengi. Don lengkat hibat pi nakapos kapwa. Lada hakini ki banai ki baya yakini ki sedam ki baya lada ngamyo banwan yo kujari hangli ngatrai ngimdei bangin ya thau yo kata namar ngimdei tang manga nama pi par kha i mat du kram ko bet ka khandai. Ni sasat haman ki mo halala ki bangan wan sha phiru fiske ba pi pin wan sangar na se. Mo kata kata ka sisa bani yaman. Wat kataru kabensiam ka dan sindapat pi. Marnanga sutho ipi ki hak ki berat ki bedan hange. Idongkam kata ka foundation kata ka nongrim namata jong pi kapaskar. Marma pi pili kita ki lawe future. Data hai yang sang. Mata ka ri ka chat ri mata ka state hi ba ko. Ngimla ban pili kata foundation ka nongrim kapaskar. A future jong pi ka leno Tinganget ba kung ka-district kung kabala ki inong hikay at muna kayo doon kilang hakani ka school nganget ba hikini hihak kibaret ba hikay do akman inong kam mga hikay kakasugit mar kani ka foundation nakini hihak sa kaman haba ki fiye sa kapartay ki di bandang kataka akwar ka pura respect iwe, mutual understanding, mutual respect iwe. Buwan na pala yung pi, hila bantubik ha kapuli puti, hila kung ang ibang masan na niya. Doon ba lang MLA, doon ba lang MDC, doon ba lang engineers, doon ba lang doctor, doon na pala yung pi pala, hila bantubik ha sports, hila ba lang athlete, hila ba lang footballer, compare. Mereka kadang kam do hakmat kalong ba, kada jing kajing buram iwe,
Berbodong kam bani kata kalong ba piap nilat nalade piap trishtom piap don kata kajing angnut nalade. Ya ingo ya ublay baga deka school ke jongi hati diki khendiat tili kisnam kalanang ya syapran. Ngilayola ban sedang sibenta nakane ka saw benta jong kane ka compound fencing. Haka bangilayo naka Ministers fund kepada bagi rural area lembaga recommendation jongi MLA bedan buram jongi bakani kemudian selian kadiang jonga masih dian jongi ke school kedai kata ke fund ke bengiyo nak Chief Minister Rural Development Fund bat ngidang don menta bankier sai katai ke benta kepada surok ba bat kani ke benta ke sekamon jonga ka priority ke bangidon kalong bankier siwai katai kebana kaliang jong ka surok ba di nagaliang ke district ni last day ka building ke batamai bat ngirayolat akini ki arsnem lightsnem bantai kini ki art classroom ke batamai bara kini ka snem ke badam apreng jong ka pandemic ngila tray ke kam bat ngirayo ban pendap sakani ka wipat ke classroom ke batamai bat ngirayo ban pendap ki wipat ki jindon kam bat ngidang day ban penbiang ka light nantai ki wipat ki jindon kam hong ti kitchen nanta kamera office bat hangli rukum juo dan raya plan jo ki leki jingkit ki bakia ya ngo ya ulai ba hangli haga ke school ke jongi ngimpat sim ki ka by school ka ba watang bagila barsif tulop ya iwai no hikairo ka jingsiu tulop ki nei kai bat baro ki jinglut lakut lakit da ke Jiao district ka by school ka bangi sim hangli kalong ka barit hadu kata-kata bat ngisula taman sipin biang ni ki jinglut ki ba malu mala habadon ki function ki bakum ki ni bakum ta ter wani kita ro ngemdap setia te ni aingo ya ublai ba ngiyola nagbanta bandang penbahai ke school ke jongi banganya thoi pi ba kini ki khana school ki badon kuma sispa arpungut tam henrei hangi ngidon hadu sanut kino hikai school sedang kendong ngidon tangi wai no hikai ngi hangi ngidon sanut kino hikai ban hadu ba menshwa ki bobon ki dai tangi hikai kentai henrei mentaka snam ngirayo uno hikai ubam dai tangu graduate udai post graduate bat uba don ke expert nado ya ke mathematics ke science ke computer bat ki wipat bat ni ayo ya blai nam tai ba John Anthony iba la don kat lembat ni John kat kongor ngombo manom bat lembaga jiwan jungi kala pensihan sibon kini kini kai kentai ba kikam kiba kam kia ilala banirap ya kinoi kai ke school ba jangiru ka managing committee